Abusa for mami ngege ananibu afuni ko kwa pai gidigidi pa anu den se de wesi abetutu bi edamane nkrofo bi social media no so no enya asem ketwani na efa eye revel su bempa saka wasake one eye natina ena agese nyuma binti amane buofu pa oba ponte na side wasi abema nkrofo bi strong one no anu den na yebekọ ne akohwesa ensemu nnamu ba mehwew se obemia subscribe button no amia eye bro na ewo nchen like video no so na bibia enye kama pa yes abusua nsem nyina no ene se eye one lady ana ka oka eye NNN family no a oche ne ho ansana we vosu be pakura ba be pama mingege ne eye natina no ye friend Hilda du odom ena ate se oba abontin ebe di ma mingege atem na ne hawo nina ene se eye mbra ate se we vosu be pa epamo eye ma mingege ne natina no se na social media no so aye gidigidi obi a kire na adwen e ma ate se eye damuna pia eso ba abontin be ka se na sadia obekọ revo su bempa ho na wakakọ chinchirimu dinti asa no mani na ACC na oba obeka eye no kwani na egum na oba obeka eye no na chese eye mame ngegene na ti na mo bo anjo so kra because of insema obeka eye na ekamako ese enwoma revo su bempa aya mo muni na no na chese revo eye damna pia e de aba begum bonte so a na chese eye mame ngege ene na ti na omadwa ye pa insem de okabi na no ana chese obeka eye a fake account ba ko na say NNN members ni bi aye friend mame sewa yes ngege ba mame sewa ono so eba bonten ebetwitwa bo damuna pia ena chese bi krampo ekoso reverend Owusu Bempa so eno enenam so ma chese Hilda du esu pie ba bonten say mame ngege ena kwakosoma ngege ba mame sewa se obra bi di reverend Owusu Bempa tem no be disrespect no ena sa de ono so bi di mame ngege atem asemni na enidi eno ana chese mame ngege so ede bufo ababonte wo kirema phone wo bi camera no wo bi obetumi atwe ede esi nanim ababekeka de opeso okabia na omo peso obo ya no provoke omo nanka mo ba be di Owusu Bempa tem nanka obi akasa ha se kan omo fi papa ne nche omedi na tem na eda hoyi but mami ngege ababekasa na wone na ode akwakoma eye Hilda du no abusua yentie adofo social media ha munimnia ekoso nyina ngege yempamma no semintumi nkasa wo ana yentwitwa mensa se kamintumi nko comment baby but trust me defend the me defend me ho pa tie me menhye obi achi wa mensuma obi a so onkoso life enkyere na adwene enkyere obi on chile na adwene and I say o make comment about videos and I bibi ekoso ne bin disrespect ebia papa no ebacho muntie operation yem provoke mami ngege ni apostle entry ken na omla no me disrespect papa no na mo fa attach my agenda mo betwa ya cho mo be provoke acho mo be didi matemacho senya nkwase atwen any evilness na wo ma adwene mu a obi ti Germany madam awani ase abo 230 ami kan kire o me be ma wani ase abo 415 ami ka se mi kire o oyonko ba eti Germany aye friend maame sewa oteben ena wo se woti abonten oti abonten na ofu se wakaka sabi ama netia osofo a se wakasa ama netia osofo ana wo papa wabusuani a maame sewa de ko ti Germany o oyonko ba nka wo classmate no oyonko ba ka wo classmate no e ka obetimi akọ Germany afresi no mami e ma wadwene nya wo se wo se de egege ba mami se wa ebe meki ne comment ya obeba be didi me matem jama wo bodam wani subiriu jama wo yanka nkyere wo eraba wakura peusi bire because me see my agenda na ma no agenda no emfa what expose mo to the core when you maguase
What make you think say me kwa kwhye obi achi? Do you think say me ye evil me ye evil to say mo? Mo ne nam kofo inbox mu, kofo messenger mu, mo think kofo course one up area trying to convince viewers and kofo love one against them. Hey mami kan kire o. Mami a wani ase about 2:30. Me donyame. Se uko se mimi viewer. Enya me nam to aduane di to internet. Eto fun kuta no. Enioma na ekoso wo media so no. Ah. Media so na ekoso. Obi a wo right so comment fa ho. But se wo evidence na wo prove kire se bia me kwa kwahye kire se ne mo adwene bone no. Enti sa na me tie mimi do obi a me fake o. Me do obi a me pretend. Sa no obi ya made na me de che nipa kronam se me mfi no a me de ache no. Ma ye ma adwene se me ne mo aye bi pen. Me ne mo aye bi pen ya tena fie mu ba ko asere. Enti ne mo ye bia me pese mo fi mu. Na se wani abo atra so 2:30 a me donya me na abo atra 2:40 se obi enya me show bi achi tie ne yie me show bi achi mfafo mfro obi aso me kontokwa me nto obi afo ma no so obi ankire na adwene ne ma ekoso se ma adwene yam se me wa adaje enioma me nioma me adeda akwama de me nioma tutu ye no me ni obi anwa adaje o me ni obi anwa adaje me ni abre ene me focus nyina eye me akasa me life me nenye wo first and last mami a wani aseta abo 2:30 emo musuo da so be kwa koto se viewer bi disrespect wo papa viewer no owo mami owo papa owo uncle owo abusuafo so wo fu so obi disrespect wo papa ubetimi akeka bi akire viewer no ye wo yonko ba because it means suma obi da so o me disrespect obi awa ha se me wa asem ka kire obi wa ha mi ankasa me fa fun asimani akamasa ade ne wa be ye no maame and ni ase about 2:30 menenya o first and last. It's a warning from me to you. And yes sir, adwene ya say den engege ba maame se wa pia bontino ye ni video wa me na abeba abedi matem na aka se me wo bedi matem amma kodi sofu panyini bi atem ana makoka se tia sofu panyini bi ana hwe operation ye provoke maame ngege ni apostle entry ya huni nyina wo maame mechi wo maame asim mechi wo papa asim mechi wo na nkanso achi wo fiefo ene wabusuafo nyina asim e maame ka cho me maame oda teche mu apu eso dada me da apu eso dada me nyina gu apu eso dada mabusuafo nyina gu apu eso dada maame se wo maame ni apu eso akoka cho wo maame se me se okotie fi a wo fa brodua nchiri to because wo be kanto kwachane me de wo maame ni wabusuafo ne wo na nkanso a ni wabusua nyina betiti ya ni wo de fa wo jimi bra krasefo a mo se mudi sofo panyin achi na ye ne ya abosomo mamo muntimi mfa bone nche muntimi mane nko yete ye baabi mo se ye mpam yen yes ya pam yen ya pam yen yete ye baabi ye nkasai still obi ko okotre ko we ne meko na wo se me aponchire ni me metu fifira maami ka choma maami a wani ase abo 2:30 me de taka bento aboa o maami te ase meboa sa o maami te ase o papa te ase wo wani patan tiny pafuni pefi eni pemu ntumago eni pemu nsemu te se me maami ngege wo fie ene ko kache wabusuafo amane ye because ne aba ne so chen se engege ba maami se wa anase maami agudi ye eti Germany oyonko ba na se wa Abusia, yes, esi mami ngege na bufu na ma eye video na kate wantimi anwi anachise video na kate ye uhwe abufu a ebobo ba na utimu se video na nkate a ka bia ande kobeke kano be dempa uhwe side ni buasiefu a hedadu chinema agina yi na obi eba abonte be ni video a memba ne ho amedina tem enye sa pade a obusuafo wo na kanso mu na obetwe mo edo ma be social media so twa bom left and right so ni na no mami ngege chema Oma seda ana chese omo sheda ye nema bi aprovoke one eye natina na chese oma ba bonte ba bi diwe wo su bempa tama na so oma ba
aba disrespect no but ni na mu no enya ade omo ye no ebefa emfa da so mami ngege ani akwakuti eye no punchlines a wabeto ede ama eye Hildadu ade a eye mame sewa ngege ba mame sewa ababedi eye damana pia tem amebi akwakuso rebo so bempa so ntino mami ngege ana akwakuso na chi ene sa ade obabedi mami ngege atem eno enhu reply ana mami ngege zo ede abema eye Hildadu a yakwa yakwakuti ede abana abusu obetumi a kire wadwen o comment section ho na bibia aye kama pa aha eye insight gh yakopon hwaw na afeso onyo kese make sure so be me subscribe button no wa me eye brother e won channel like video no so na bibia enye kama pa aha ana abusu amede osi yakopon hwaw na afeso onyo kese esa o jembre na o kan makra